I ćao svima ljudi, Arax ovdje, snimam Paladins, moj prvi gameplay na ovom kanalu. Snimam, to jest igram sa mojim drugom psihogamerom. Ćao, čao. Ćao. Tako da, nadam se da će vam se svidjeti klip i da ćete me podržati. Ja se nadam isto. A izaberite sad, molim vas. Bravo. Bravo. Što si mi pitao za mounta? Možeš da kupiš. Kako? To jest, osim da li mogu da kupim ono za pare, ne mogu onog crnog. Ne znam, to je. A ljudi, kak im je skin? To jest weapon skin. To je već nekakav. Skin ti je ono, brate, običan je. Dobro, nemam gemove, inače prikupio za Aj gemove. ne treba, šta će ti boljeti ovo, što je moćno. A dobro, ja. A viš, se meni vidi skin sada? Čekaj, stani mjesto, viditi se. Hvala. Da je konjučan. Sad će biti mečavina. Escort, payload. Jebem ti manta ko njega poznam. Jubov te stoka me ubi. Dobro, eto, prvi ti je klip, pa te odmah ubili, šta fali. Normalno to. A jebem ti djete, na svak bugove mi zato što snijem, ono. Ne, pa zato što snijem, zato što renderujem video, ali nema veze. Možda si igra, prestano da ne buguješ. Jer obično kada renderuješ ne bi trebalo da snimaš, ali dobro je video. Ajmo, Androxu se, tebe smo. A nemojte me više smarati ljudi. BOOM! Ej, jebi ga. Neko me jebe što. Idemo ljudi. Da se nahilujem, čekajte. Sad može. Ali nisam vam je drogu, zalo, pazi. Ne ulta budala. BOOM! Ubio ga Borezengije. Kako je do ja skin, bog te ovaj zlatni. Jest? Bravo, da. Drago mi je. Gracias for the healing. Ajmo. Ja sam unutra. Ubije se svaki čas. Viš, kinesi kad se približiš si primetio da ne može ništa da radi. Da. Ovako iz daleka onda je faca. Da li je mogu, kako, ne razumijem, ko mu ubio?
Tom King, kako mu ubio nije mi jasno. Također isto važi za njega kao i za Kinesa. Ja ne mogu više. Ovo i moji fanovi, šalim se znači. Zagledaj se. Ja imam javu sa čakom. Not yet. 30 seconds remaining. Koliko mu ostalo healthy ljudi. A dobro kad je neko useri. 15 seconds remaining. Imam malo kilova, ja? 10, Nema veze. Gotovi smo. Ma imamo overtime, u svakom slučaju da možda napravimo neki kill, ali... 3, Nemam overtime. Ma imamo overtime. Sam ti rekao. Znam kod imamo kod mene. killing. A to je overtime. Tu bre. A ti mi se zove. Dobro, drugi smo po redu po kilovima. Ko bre? Ovaj lik što igra Kes ima 7 kilova lik. Ajde, starti. Odigrat ćemo još jednu, 2. Možda nam se Snimaš- posreći. Da snuje kao si. Select your Lepo, tamo za prvi video ataka i defender. Ajmo ljudi, barikat ćemo. Uzmi barik slobodan. Evo uz... Što je ovo? Koliko ja znam. Uzmi... drvo ono. Ne blamiraj se tebe. Što? Grover. Ma, briga me. Po srpski, ja? Da. Tako je. Neko ni govore ko mi. Boga mi... Oni su uzeli Fernanda za napad, what the fuck. Mi smo još gori, ovi su uzeli Sky i Viktora. again! Gonna shoot you down! Šta bre koji kurac? The battle is about to begin. Five, Moramo ljudi brzo da stignemo. 3, 2, 1. Stop the Stop the payload. First blood. First blood. Dolazim. Finest blood!
Aaaa! Ovo je nepravda. Ubiše nas kim rave. Ko Amerikanci i Indijanci. Pocepaše nas ko svinja masan džak. Au. A šta smo mi, defenderi? Da. Oh fuck! Trebalo Koji bi- damage! Trebalo bi da budemo defenderi kao. Koji damage ima ovaj Amdox? Turret deployed. Šta će ti vidjeti svoj bajk? Majke mi brata smori, jebem mu mamu. Sad da gubijem bre! Ubio Ubio sam. tako je. Šta će ti sad vidjeti tvoj bajk? Mamu mu jebem. Ah, it's a wee bit snug around the chest. Te bro, ovo može se pobedi laganeze. Šalim se, ne može lagano, ali možemo, probamo da zaustavimo, ali stvarno bro. Stvarno. Imaju oni dosta od ovog checkpointa da... Stvari baš i nema ih dosta, ali ajde... Ajde pro. Stay away from me. Bloody bang! Ajde, sad dođe, nek mi neko dođe na ulti, ajde. Ajde ako ste jajca. Ti tu čekaj s tim mašinicama. Sad još jednu. A Drogos? A? Ti si druže stari. To si ti jebe mater, tebi dovoljno svi. Da. Uzeti kill. Neće pobjeti, imam ulti još. Fuck. Da, već. Nema šanse da pobjedi. Sad sam se dužio, ali dok su se za sve. Ubijte drvo ljudi. Gdje? Evo ga Evo. brate. Moje, brate, ubio sam ga. A ja pusteno, brate, To meni bre, kad pobedili smo, ajmo ljudi, pobjeda. Stvar nije još te. to se zove overtime, brate. Ne to nego, iste koji mi je bio pa sad opet. Da, to se ponekad vrati tako. To, kill and spree, bravo majstor. Ajmo double kill. Jeps. Bravo. Odlično, evo sad... Dobro, Vidite dobro, baš- pobedili smo ljudi, Ne, pobedili ali smo. stvarno ovo ti je kontrast, znate, kad dobijemo dobar tim, kad dobijemo loš tim, ali mi smo odigrali isto. Da. Ne možeš sve sam da radiš, nas smo dvojica, nismo, a ukupno nas je petorica. Tako da teško možeš nešto da radiš. Eto i to je kraj videa ljudi, ako vam se svidio video bacite like, share i subscribe i mi se vidimo u sljedećem gameplayu. Poz!